to fight in defense ya boosibio because re badile re tseba ka bokhobutsi tjo ka ona. That's why na se di tšea sephetho se se feleletseng re sa sikinye re sa tutumeli re re udula monna. And we are very much convinced and very sober why we say so. Auna ntwa ka re matuna ka boka ya bonomo unless majela thoko le ya tseba ona ke se ya tsebe o no ba tseba monna auna ba ke ba re ke no auna ntwa princess is our child o do utsiwa ke ba bebele ma da utswa marabiano ya tseba with time like the prodigal son in the Bible ngwana o la o ta bo ya gae Ngaka Motshekga ke mo ba latofatša ka gore o utswitše Masalanabo le ikarabela ka gore go dimo ga taba eo mokgalabe wa bolela o ke molepa a se molobedu o ba molobedu o tshwantse o ba mmina kolobe o ba mmina kgwebo gore leba bjale re thome ka gore motho a bao a se molobedu be re ne ke le botse gore nna ke tsena bjang mo tabeng ye le gore nka baka laeng ke sa utswa ngwana ke tswalana le bogoši bja magoši a balobedu ba Modjadji lethakoreng la bomme wa ka le bontate wa ka mme wa ka le Kgošigatšana Modjadji wa boraro ba tswala ka ha mapa kgobolo mooko khata ba khata ke ditou khalaka ke batho ba ba boyang bolozwi ha Kgošikgolo Motapa mokhalabe mapa kgobolo mooko khata ke babao makuo yo a beleileng le a khale mmago Kgošigatšana Modjadji wa boraro babao Kgošigatšana ke mokoto wa bobedi motolo wa Kgošikgolo Khiale wa Lebjeng mosadi wa balobedu ba mokoto ba Ramaphalo ba Motshekga ba na kolobe le kgwebo leba ke batho ba mohale wa letatša ba Motshekga he ba itheta ba re ke rena batho ba bo Ramaphalo Maphalantoni mokoto o phala kana ka la pulo ba Motshekga ra sa letsene ga nontate Motshekga le bolela gape gore modiro wa go hlomamiša Kgošana le Kukela e be se wa maleba le gona o bo sa swarela lefelong la maleba le ka tswela pele mo tabeng eo batho ba ba le ka mo thonamisa ka Kethagoni ke mo batho ba thaka wona ke gore mo ba sokola ho bohosi bja balobedu ba Modjadji bo thomilwe ka maolwe malojoni ka mola maolwe kona mosatra wa dithokola tše dikgolo tša balobedu tša dipula le mo magoši ka moka a bolokwang gona bjale tše ba di dirileng di tšwile molaong wa Khilobedu ka baka la gore balobedu mešomo ya bona ya khitšo ya o nesa dipula e thoma maolwe ka morago wa maolwe ye mengwe mešomo ya latela bjale ga o ka thoma mošomong o sa o thoma maolwe gore a o latele khitšo ka balobedu ebile o kwile tseleng bjale batho ba re apao ka bona ba kwile tseleng ge taba e gare ga kgakgathai ya pele re kwele gore le botse molato wa go tlhotlha sephetho sa kgorotshekokgolo ya Pretoria sa go phaela ka thoko kgopelo ya lena ya go emiša moletlo wa Kgošana le Kukela Modjadji gore e be kgoši le bona le tla go tša mollo wa tukana re ile ra dira bjalo ka baka la gore batho ba ba rile ba yo go bea le Kukela bjale ra re molao o bušetše maikemišetšo a bona morago re sa tsebe gore re šoma le batho ba maaka ba o thoka nnete ka gore ka labotlhano e re ile kwa court ba botša court ka 12 ya bošimo gore bona a botse ba tsebo ka ba re ba yo bea kgoši ka ra o kgone gore ba bee kgoši pele president a ba dumelela bjale ntho e re be re e nyaka ko court ko ba thibela gore ba se ka bea le Kukela mara bjale ba botša court gore no a ba bee le Kukela bjale o bontšha gore taba e a e sa nyaka dikgoro tša tsheko e nyaka tla ke letseng ganong bogoši wa Modjadji bo tsebege ka go neša pula be re lebeletse gore mohlomong ka mokibelo re tla bona pula e tšhologa gore seo se ra gore ga go sa kgonega go neša pula na o neša pula wa kgonega le ya tseba gore ga re bea Makobo Modjadji wa bo Selela
ke ka bolela ke le seboleledi sa mošate Ee. ka re pula e tsana nnete yana pula Ee. bjale ba ka gore ke batho ba ka nte ba Ee. ga se balobi ga se dikolobe ga se ba kgwebo ba ka se badimo ba balobedi ba ka se theetse matswante ka lebaka la nako tate Motshekga re tla re e sware gona mo re a lebogatlhe le ka moso a o le bone thobela